Kahinyutra Border Disputed Redressal Forum HDBRF kaladawa na kasorkar jala baka day ban ay gijingtip halor kamat kabaya day bat block 1 hapo ka artayo. Haka shiti balapa siya menteri rangba ka jala u Conrad ke sangma haka katlay trik na iwing u chairman ka HBDRF uba chandami sungo ulaong ngi kentu ya kasorkar Meghalaya bakan ajingtip siya ka HBDRF hapo ka artayo na du kasngi balayop tiang ya kanika shiti hakabaya day baka jinglong jingman jo kanika kambala kadaw haning ngiyay panpawi ka jingkermen baka sorkar kan jubab da ka jingay ka babaha bat bu hakman ka jingpan bet ya kanika kam da ka mensim ka jinglong khut ka jinggit kli bat nakabenta ka baha ka miat jong ka imlang salang ula benram ka forum ka panpaw ru ka jingsungkya bawat hapadeng ka jingpanpaw ba ka jingalang Henry kamshum ladan ka no kono juba batikna lani ka jingtmu ban penben ka forum kala ong bakala pha e ka shiti sha menteri rangba halor ka kambaya day bat ka block 1 na do ka shitarik rampang arja arpasaw kumju ka jingpentip sha menteri rangba ki simbut menteri rangba ba preston tensong bat ba singa bhalang thar bat u chief secretary hak arpasan trik jeliu arja arpasan Persya ia ka jingkeno le don bor jong ka Suching Amreng Border Development Committee SABDC kabala dawa ban register jaka bat ban penyeng biang ya ka kerdap siu khajana bairung hakasnong khanduli kumju hak jingalang bat menteri rangba lembat ki he officer sorkar hak apasan trik jembang arjar pesan bat ka jingkar pat ban ithu ikisnong jong ilaka labang nang pulut kumbala pun bana da ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC hakakat laitrik nailar arjar apsan. Ka forum kala kadaw halor ka jingbam yo ya ka no ko jingtip ka bathikna na ka sorkat hakabaya day bat kinikiman bat ka maham baka jingsngap jar kalawan ra ka jingsu kya ka bajur habashim ya ka jingta haka imlang salang bat ka roy ka par hagishnong ki badan hagitan kapun. Wat hapadeng ka jing persyang borba ka jongi bat ka jing ay ka jingatrelang Henry kamshum ladan ka no kono jingpentip ka bashay na kala sorkar hakabaya day bat ka sinjam balashim ni ka no kono jingtmu ban penban ka jingsngap jar halor ki bakum kini kimat ki bakongsan kalong ka basngo kya shibun kamtam haba phai sha ka jingta ya ka imnang salang bat ka roy ka par hagitan kaput ki bashakta banrap uba sungo Glede ay ga reminder ga jungi representation ga jungi hai deputy hai chief minister Pradhan Burom jong ga jilla Meghalaya Conrad ke sangma haga jingi day bat kijing tip nani kita ki respond kiba ayu ga government galale haga jingi day bat ki representation lani kita ki chithi kiba ngladep ai hagi por ga bladep bat komban chupan kan mau dang haga niga artheu sauterik Oktober ngidang lej ai ga wega reminder hi bat hakata ga reminder ngiladep bu chipheus ngi ya ga government ngla ai por bakan ai ngi kata ga respond lani kata ga jubab ya le sigi ya bun kam de kumklet bat haga niga reminder ru ngil ai por biang ya government bahkan jubab yang ngi hapo chipheus ngi lada kalong positif lani lada kalong negatif rumo namar ba ka por kelayaj ti keladon sibun kita ki representation dan ni ki meeting giba nging ledep yesong hindrai kumpan supan kan mau lengkot ngin ye klet no ye kita ki baladep kiba nadu arajar arpw gumta ter hindrai kumpan supan kan mau hang ni bahaka first February arajar arpw saru ngiladep ai ka wei ka chithi chau chief minister Pradhan Burom jungi halor ka subject matter pertaining with the issue of block 1 ti kaba arpat day haka arpasan tarik June arajar arpwsan hagani ngila ai how chief minister Pradhan Burom ban arngot ki deputy chief minister Pradhan Burom nang ta chief secretary halor kajing dawa jubor lene kajing penbor jong ka we ne ki sengkarbi kata ka Suching Amreng Border Development Committee ki pa nyong snong khanduli bat ke jaka kaput ban register ki snong ki thau jong ki ye ki lengkha ki puta jong ki sepo karbi anglong autonomous council bat ka balai
daga meeting ngiladep yeshong bat chief minister gedon borom jungi ha kabinet room hang nehi bat daga jing don langru kita ki head official jong ka sarkar jela Meghalaya jungi bat kaba khadu kamut haka khalai tarik agos arajar husan tehani ru ngiladep ai kata ka joint representation daga ba ai ya address hadip hai chief minister bon borom jungi hi nang ta ki arngot ki deputy chief minister bad chief secretary badang ta chabaro ki head official jung department paper badon hapok kan ni gejel hapok ke sarkar Meghalaya ke jungi bad haga jing ide bad baro kini ki representation lane ke ni jing lang ke bangi penlong kalong be hi halor ke phang nag banta ban penbej no yo purusam bad ke we ke mar ke badon kam haga banglia kren hi mar khamat bad chief minister bad kini ki nong yalam jongga jela ga jungi kabalong hagani ga in person meeting mo hagani ga arpesan terik mi arjar pesan kalong na kebentaban itu no kata ke inclusion kata ke recognition ya baro kisnong kasih penar jungi ki badon hapo block 1 kamtam ki bahap hapo ke elaka labang nang pelut kat kum baladep penim dia kene elaka ladep itu itaw ye ni gisnong ladep aisanat ye ki he gisnong jong ni gisnong baro daga Jade Hills Autonomous District Council te kamram galong baga sarkar kan pendep no kloy kat bala ban itu no ye gini gisnong bar penrung no ye ni gisnong hapo ga jela Meghalaya kanang bagi ni gisnong kin yo jing itu no hapo ga jela Meghalaya jungi bat nangta kin sayo no baro ga jing don kap penta kumbang adap keren adu mene ka JHDC kadep itu ye gini gisnong lep penim ye ke elaka bal adap aisanat yo acting doloy badi ge gisnong baro kumba arpeunyo aru pratali gisnong mental adap aisanat hindrai ki yo tang kata sanat bar kane sanat kam don kami ye wala long lawal ki yo makana na po JHDC ke belong na po jela Meghalaya ro namar balai ba kimpat yo kita ke kot gisla ke belong kam ke namar kam dai ke subjek jom District Council te ban agi tak epic ban agi tak adhar ban agi tak ki smart card gum ta ter ke te ki pai ba ste kila ya khnyum bar kila ngia ba te kila ya pisah ke lang api te dereng ne kadau ba ka sabu jing wat kum yengi ginong yalam ki batrai pai ba ke beri beriaru ke mur ngilamat jing ha ban control gi beri jungi ba ke long bi sha ba ke long gi ba di bari trelang ke jadi ne kadau ke mur ba ngibu ke jing kerpat ke jing kentu ba ke jing dawah ro ke government ke sarkar ba ke dei ban sim khia no mardor bar haga ni ka representation sagawe ngi dan wong ba kumang ong menne ngila airport chi feus gi government baka dei ban jubab yang ngi la da kalong hoil kalong emru kanang ba mangipat kemut ngin la ban sim ya ka senjam ka ba ayu ngi de ban le aga jing de ba gane ba la da ngi yo ya gane ada ngi yo ya ke jubab te la da kalong hoil la da kalong emru la da ngi yo ke jubab ko biang la da ngi don kaman ak ngin ap ke kenal da ngim yo pa de ke jubab ka ba biang la ne la ngim yo ya ke jubab kemut ngin sa khot perlong biang de ke jing elang hapo ke forum jungi bat hang tangin sim karai kumno ngin le bat ayu bagini ban le ngadap ke mesim ke bas nyaukhia bat lengba jong kene kelat pathai kubor bo pher na kwaru ban kentu bat ngakar pat ru ya baro ki pai jong snong khasi penar jungi ki badon na poblok wan ba kumbalong menta ni yo iba hadin ke jingsha lebeng ke jingsha ke jing lebeng ke jing thombor bar ka jing torsor ka bahar kom ki pai kasi prar jongi ke badon ki bachong ke basa chpo blok 1 elaka labang nang pelo da kini ki pai benriu karpi hagis nem ke bledep lengba kita ki singking atiar ne kita ki single no ke baper kamut ka jing mut jongki ke dei ban be shnong no yengina ka ne ke jaka bat lengba ka ne ke jing torsor ka jongki ke jing le beng ke jongki ki pai kasi prar jongi ke bachong ke basa chikite ke jaka ki la hab ban pher shnong hadu license laiwa Henry anda ki iba kimla syuban be snong yengi te menta ki le pat da kabut ke e ga ta kabut menta ka mot ki las dang ban phon ban pa ban kejor ya ki breu jungi kham tam gitu ki ba kham pau khaman nagane ke jella bakin periode lende bakin le chaki council ke jongki chiki government ke jongki nag betta ban ai ke ta ke jingi rap kum ta ter te ha ke jingi de bagane nanga kan tui ki pardo persnam jungi ki bas chong ke basa apo blok 1 ban blok 2 rukum ju dalai le ke mot ngim de ban ngop hagane kane ke de ka por ju ke jingi le te na ka leng jungi ku menung lam berit beriaru ngila persang ban yele kan bala ban ya kran ber sarkar na ka mata berpendep kloy gini ki jing dawa ke jungi
te ngangej ba ka government ru keladon hi kata ka dakasin bar keladon hi kata ka jingi trelang na government ru kumar dep keren du menni tengah karpat ki nong senong jungi ke badon cete ba kim dei ban yangop kim dei ban yakendu ya kita ki riu pau khamat mo ki ba wan na kaliang asam naga benta bar pendi ya kita ki kran ki skim kumta terser ki lenti ki singkeng ki umam ki umdi namar menta kane gede ngelatip sai ba kane gede tang kata ka but jungki ba kumno kamut bakila ban pen ko ngu ye gibreu jungi bakila ban pen dia ye gibreu jungi bakin long ki bakloi ban ne ban sa lene ban long no chapo asam kai telada ka long kumta kamut ka long ka ba ma lene ka long ka ba e ing hedu kata kata bat ka long ru ka ba pendu bar pensim bat ka kani nga keren ka basai ba ka long hi kam diri di jai benreu bat ka kam ing khong salang mat te dede ka daw nga kentu ban kerpat ya barok kepada dok persnam jungi nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik ya kita gi jing penbek na kaliang ka karbe ang autonomous council bat na kaliang government op pasang bat sekawe do komut ban ngop le ban bej ro nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik bat ban ting ro ngabut nyim dei ban yating nyidei ban long ke beslur bara ke cukup poro ngabut nyidei ban scam kata ka jing mut ciperkat bat nyidei ro ban yaisa jogi pai kasih prar jongi ki besong basa chagite gi jaka kalong be i halor ki kot isla jogi breu namar hadu benta ki pai dosong senong jungi ki badon cete ki pat yo ki kod kisla kum ki election photo identity card ki birth certificate ki aadhar card nang ta ki we ki kod kisla ka badon kamro bat ho ya ki snem ki beladep ki don tang kato kan ningmut ki badon sepo asam hendra ki babun hadu benta ka mut ki pat don kita ki kod kisla sa asam se me khaliar te kane ka de ka we ki jing e ka ba bu hakmat e haga jing im ga jongkil ne haga jing yede barka long briu man briu ga jongki ke namar balai bon ki khana ke balai school menta barok nge tip hi nadu class 4 class 5 ru ke lapan ki adhar gumta ter ki kim yo ke la pep school no bat kini ki bala pendep ki ba mot ban ru si college ru kim yo ki skill trap certificate ru kim yo ki adhar ru kim yo ki epic ru kim yo kini ru ke la pep school no bat nalor kata wat ki balai belaru mentala dengan lagi bela tray mistril ne gino ki kamria ci kisno ki thawro cene sport mekaliaru ki pan ki residential ki pan kita ki epic ki adhar kum ter ke te ka e bhai ki te gino song sno ji gebran sete ban lek bela ru ki e ban lek puleru ki e ban lek kam ban wat kam ban jam ru ki e te de halor ka ne ga jing shisha halor ka ne ga jing don kam ga bakar ki e te ni la khot pelong no i jing lang ke te ho oi ni ai ga jing yero e sarkar bagla pelut e ta kapor ban i kendu ban ni Irai hadin kan ni kecinggalang, kemudian ngimpat yo, kanu kanu kujumpa bro. Lara kah oj lene emru ngimpat yo. Tidak ada kan ni ketawa ba, mentah kesini, ilali ayah kan ni kecing thau kecumi, mana kecu ke poro gemut, nak kalian kecing ke forum, ngiwan sip hi ki press ki media, bat leng bajong ki press ki media, kalong hi kecing pentip, yang barok ki pai ke beri hunjau trap, bat ki pai ni senong kecing jelame kalian jungi, bat kumjuru kecing pentip ya ke sorkar. Maka dai ke ban burung lene ban simkhia ya ke e ke ba nging le dep ya kran nging dep ya selok mo nagam ta kat gajing e jong gibreu jung te sagaweru nang dor ban ong ba kumalong menta ka we gajing e ke ba crowd ba kalong ba ki pai no sung sung jong gi bran sete kila sedang ban ngia namar la kato la lai sao te likisnem nadu pas sedang no gane gajing penbej pot kat kumalawan ni ke direction na central government tiga ni gajing persang jong government ban ipan beju pu usam klem dala man pendep kalong ke bubujing ma ba du kata ki pak nyong chlong ke bedon si thai bordat namar ke pressure ke bejur ma ka wan na ke we pat geliang thi te nakata ka daw ke mut ba ke e ke bejia spok mukro ke e ke bejia spok kanduli ke e ke bejia spok lapanga ngila sakhi lagi jong ikmat bar ke ne ke de ka daw ba ke wan ra iki jinge iki beri jungi basang basa sakaput te ke jinge dei ba kaneru na kalian jinge ko forum ni ketu ya government ba lada amla bani penbejo purusam kamut ka government ga dei bersim khia ban ya kren bat ke tegi liang ke badon nang te kim dei ban thau ginu kita kilat kinti ban wan ra kata huri hura dan ni kata ke ban lebe ni beri jungi basang basa ke jaka kaput